Menteri Rambadu Keriu Narendra Modi negesni ulapli perda ya ke khendai puwe FM transmitter ban penyar ya ke jing ai jing syakri jong ke radio ha keri. Kejing yalang jong ki Menteri Ketenat Kikam yadari jong ka Shanghai Cooperation Organization kan sapenong ya kejing yalang hanong ba Delhi mentagesni. Menteri Ketenat yadari Rajnath Singh loong ba kajing yadai hapdeng ke India bat keri China ke Shong ha kejing la ban wanra ya kejing Shong Suk Shong San ha ke jaka kaput. Borok ki seng sign birthday ki bapau ki lanang penjur ya kejing yalap election na kebenta ki Arspa Up South Lee ki Shuki sya ke yeng dalbar thauan jong ka Karnataka. Ha Kalimpong Dubai Badminton Asia Championship ka PV Sindhu UHS Pranoy bat ha kajing yakun men's double pair Satwik Sairaj Ranki Reddy bat Chirag Shetty kinsa yalekai mentakasni.